komiti tupe maua ma tupe tongi. Aftai mo lo mato noi lo fionga fong stalai talo fat fo ni tai au fo le lo fa malanga le o le tua o talwai e le tele ni fisili na tu ina mai ala li poche farmeli nei mtanga nei vaenga sa ilo ina ma fatino ina ole saunanga mo moale fionga ya tu le pa na talwai lo ye tono le mato komiti ole ai na ona tu lalo man fa manu yanga tatu farmeli se mai le apena fo ima fionga la tafi mai le ya sula ma lo fa ftai sula ftai mo fisili o le fisili mo le lua se lau usa meli le ia mo lo sila fia ia o umana lalo mo so enga ne komiti afa pena na toe fa fo uba ia te lo vaenga ia a tu ia makemos ma vaenga ese uma wale anga iluma al te milan nei tato pusameli nei io lo ava no mo la tele o tato tu no a lo fa penana toe le lei ato to mo le fa ngaina e si vaenga pe ne eta ua o le mo le ta la le ia ma ave I fono fa vai ma nei e finangalo ia e tatia mai lo finangalo se ti lo ia mo le anga iluma e ma lo fa ftai songai me le lo fionga ia pauio nai vaenga na tapai o se ma malama sui ma malu tato Palemene nei malanga fa lo lava I lo fionga alo tai sa no I lo fionga le te fono ia las fautuanga no foa ia lo tato tu la fotu mau ia fa nga pe tato sui o tu malo te tasi ai le tau tato suafa ina ia fa penao na fa malu pe tato fono mole anga iluma tu le melo fo al minsta mole tali il malo afta tele lo fo nga le fo ngal fono sai le na no fo yen lim tanga luenga ia pole nei vaenga tu mo te whainga malo. Ia to foi ele tape nanga o ia il malo le nei vai tau. Ia tu sai o finangalo sui. Mo I fatalo fa ia ele ala fa o le mauta. A me se foi ele tapo inga malu a Samoa. Ia na tupu mo nai. Ai tainane foi ia le au fai te talo. Ia lo tapu ia fai vola u fionga ia male Palemene ia ia no fai me tiute mata lo fa voi ia I nei vang to mot ale si il sa lo tatu tu lo tatu mtanga wen ia I lo fionga I fa lu mtanga wen ia male u fai nga wen e me se ia lo fionga le min sta lang ulangang fa ftai il comitio atina ese ya mi se il comitio tu pe mau tu pe tong ya sai nga luenga pe ona fa tinoina awala mai I fautuanga ile nem tanga luenga ele titi le tau o nga luenga comiti ya wala van fa to fala inga la fionga fontalai awala mai komiti ia awale manuial di rumah ole o nanga am tanga lengol malo apena foi na ile ngang faftai ia ile sa nanga matengofi ale fionga ile te tai li tu ngai ami se foi sui foi pule ia sa no maile famanatu fautuina ia me se foi ia se tu alalo ia nga luenga o le nem tanga luenga lau fionga le titil ta o tu langa tau so tainga mol maua tai o le lalo langi ia ile ta o so tainga lau fionga le silea amana onga o malo fa tem kala o le manino ma le lei of so tainga so se tu me se lava mai fainga malo anga ia tu ia ile le tau tuaina o tunu. Yo ai le tapenaina o tu la fono,
Ia, e te tau na manino lei, le wha manino ina, o tūlanga pe ona iai o le whiwhianga lea lau whionga, pe ona mulimulita iai lau whionga e ala i tātou Palemene ma le whaasala lau ina o le whanu. Ia, ina ia manino, tūlanga ia ua vaenga ia o whainga malo le lei, ia, ma le tūlanga le temu kalasi. Ina ia le lei whiso, ta inga e whapena whai lau whionga, ia, le tūlanga o taua tinae, e pe ona sauna ina. Temu le COVID-19, ia, se mamanu o le leia tātou whiso ta inga. Pe o le nganga lea lau whionga e le titi ai le whaafitai, ia, i le manino foi o whautuanga le mota, whaataua ina o le tūlanga o tau whiso ta inga lau whionga le, o talai i le tāua o le whiso ta inga, lo tau toi tonu sauna o foi le whionga te tairi tua ngai le amatanga le neva yasu, e le tūlanga o ati nae, tusa peo le ale tūlanga o iai tau selen, au ati nae wha wau. Te peo tātou o wala, le intupe maua, e te tau aon wha wau. Tūlanga o tātou el tise, te whapena. Whapena wei mar sua vaila o whionga. O ati nae nei o lo investe le malo. Whainga malo le le. Ia mo le luma na. Whapena le tūlanga tātou sota inga. Awa, ia, le tau whamanino ina, lo manino i el moto. Ele tā ua o so tainga, nisi ia necessity, nei vai tau, tā ua o so tangata soifua, ele awala, ele vai, ele le tisi, mai ele so tainga. Leo le nganga lea lau whionga, mo le toile nganga whaafitai, le whaiolo manino, i le tūlanga, ia, i le tā ua o le tūlanga tau so tainga o pio long term investment ia, a whainga malo le lei, ia mo le tangata. Te le voisi tangata o le tuno le lalo langi. Ia e leo fisota. Le ngata e leo o iei le wala tulou. E whapena e fisota. Inga mea lea e. Ua ngatalante se lau pasene iwa sulu 5% o tātou o tunu. Ia ua o te tātou fisota inga. Telefoni. Ia e o foi a wala. Tulanga wapena o whale service at Palemene pe o na whamawina le. Tina ngalo. O nisi. Ia o whai pule. Le tā ua o tātou. Au nanga fisota inga ala i Palemene. Lau whionga le whongtalai. Ia, pe o le nganga le nā o le whainga malo i le tūlanga pe o na iai. Mai tā ua ai o leisi lea au nanga, service, ale malo, mo o le tangata. Pe mativa, pe ele tu pe whatau ele credit, pe le ai, pe a onga i tua, po whea lava le a onga. Tā ua le service lea tau sota inga. I so se tangata anu ula o whionga whongtalai. Le ala lea le tūlai mat whainga malo. Tau mwhai. Ia, e te tongi le internet mo a onga. Le tūlanga sa sau waila o whionga ina ua whamatua tu tua tātou a onga. Na ele polo ke tia Australia sa whatino ai le internet. Ina ua maea. Ina whapena leo na leto iai o tangi ai ao komiti a onga. Ia le tūlanga tau internet. Wa onga lewa tūlai mai. Ona o le tāua lea lau whionga. Tāua le internet ina ia o uma ia onga. Mai se lava. Ia, i wha inga le teknolosi. O neima le manai. Pe o le nganga lea lau whionga. Ia, ili nei whainga whaavai la iti. Sui la iti tia. Ili tāpenanga sa tāti ai. O le tūlanga foi lea lau whionga le whongtalai. Ia, saunoa foi nisio sui. I le tūlanga le toi au mai ele isi nganga toi au mai. Paua o lea. I isi sao le malo. I le tūlanga. Ia aua nei motu sia fisotenga. Ele whamoe malo sa whailua tasi lua. Sa o tu iai nala whataliri. Fio me malo wharolmi. E te tangi lau telefoni lau fio. O te tangi, o se tasi o lau fai TV, o pule o TV, ia se tasi o TV tu. Ua motu so tainga, ua ta pe atu ele. El company, le tūlanga lea po el whainga malo lau whionga le whongtalai. Ia aua nei tupu se tūlanga lea. Tūlanga lea le ua, saunoa manino le whionga le teitai le tuanga. O le ua tilo le tūlanga whapesnisi. Ai le tilo le au O whionga le whongtalai le whapesili atua. Le winga lea lau whionga. Whapesili atua. Ia lau whionga vistase i vai sit. Na te pe le lau telefoni ona ua
ua uma i le tata. Ua le tongia. Ua tele me te pēle te fort. Tu le melo fionga minsta? Ia, no maua whaftai. Whaftai ai lau whionga le ua. Ia, ona o sa ina le Ia, malia lau fionga minsta se tu atu le. Ele Ise meo. Whaktai lau whionga mele na utara noa tuan mea tonu leo sa noa ni minsta. Le te iwa tape. Ele me fain tape. Ai sea, e meita sea houra se la tunu o Samoa. Meita sea houra Samoa le tu Marine Capo. Nupi fa, slack, mariu toss. Present nearly 70% of ownership. Ale slack, ale Vodafone ma diti sao. Ngai ko li mai. Le fai na tu manino lau Ia, whionga. leo maua. Whaftai. Tu le melo fionga minsta? Ia, ele lau whionga whaftai. Bea ele au mua wanoa. O le neim tanga luenga. O le wata tala le ata pona le atunu e hala I whaipule. Au ala neim tanga luenga. Amu ia neim tanga luenga lau whionga talai. Sa unole fast food tau sanga au whaipule. Luas food tau sanga au se eile. Ele no foa tai o le atunu. Ma salo leo wa manino le sa mo ele pafua angana. Na ave tu. Business. Oi, fa business il tatou. Lono winga, nei mātou tua, a le se tupe. Ia ua, whapena, le voi la e sa unua le, sue whaleta. I pi whapena, e tala la e sa, manino al mātou ni, e le whaingo fia ua e te lelo ta mau ainga. A o mātou tua, whapena le, au whionga le full liquid. Langa leo to e ta ulo. Ta umanei an sa noa ni minsta. Iwa sulu iwa pasene. Iwa sulu iwa pasene al coverage. Kada ko ngia ngafi. O ina fai coverage. Le nganga na le tunu ia so o Samoa. O fete yai o la le level to mai. E fai fa tau la tata tala. Fa kau la tata lu tala. Sa le masan yai Samoa so. Mo la lima tala mo la tata. Ele masan yai Samoa so. E kera ni o manga i menga. Leo maua. Nga le pi la fio. Le pi fa Ia. Era lo tawa. Ele tal fe mai. Whaftai lau whionga. Ele se tala. Ma le lau fionga le minsta ia, whapena lava le fitutu na inga. Ia sa no lau fionga e. E whamari atu lau whionga. Ele se tala tu e rupe. Ia. Le sau noanga le taitai le tuangai na whai stasio minsta. I pai ingo taluai. Le tūlanga leo te mau ainga. Man whapisnis. Leo le winga lea lau whionga. Nei whainga malo. Alofa I le atunu. O le tūlai man whainga malo. Luas fupa se newa I lalo le. Le fua le motiva. Whain whawai mo le iau al miliona lau awatutu. Le tape nanga atua le na lau whionga. O le fesoso. Lau fionga fono. E le na fai ona whasawina mātou te ngā sa nuanga whapea. Ia. Ma le sui mamalu. Ia se I tau whai pena fua. Ne te iwa vea ma ta upe fina wa iai. Alo tau whai minsta e nei a whapura mai pia whinga whawai alo ua. Tau whai mo nei teimi. Ia whautangia fo il pa il mauta. Ia alo o sos whinga maloa o man whatatia whinga whawai. Sao no fo te teile tuangai. So swani whinga whawai alo tau mwhai iai. Pia nganga na le tau whai tuenu fua. A ua a tātou fina wa inei. Longo vinga e aluta e au tātou. Ia pia so swani atu le anu fua. E sui mamalu. Talai. Ia. Se o le mātou te ono saia. O koi kikianga o kaukala kulole. Ia. E miskala e kaukala mai. Malie lau O koi kikianga o kaukala lole lo. Malie lau whionga te tele tuangai. O malo. Malie lau whionga te tele tuangai. Whaftai mo le wanoa. O le Tule mai lau sosoni whionga le. atu. Nesta. I le mea le tau whapulapula atu e le whionga le minista of sota inga. O le mea le tau te whina wai. O la mea tau ngata ili interneti. A tātou tiro le mena mafua in taunta. O mana whai submarine cape le malo. O no fola le whai ngā malo, le la maa wha privatize. A le aunga le me sa tauna iei. Sa tauna tuu le broadband, ma le submarine cape le tunu. E rani le malo. Nā me le watupu. O umane o mai whai whātasi. Awa kolut. Le ma fai ai nei ona fai se tau e muso kaukala le pluwei vale ale. O ke muso kaukala le pluwei. Malie lau whionga te tele tuangai. Le ma koe le 2 milionga. Malie lau whionga te tele tuangai. O lea o te tau whai whapura le mele sa o minsta. O ai tātou te keita iei, o lea tunu.
E la iso ngā tupe mele fai, wa mai whātasi e company e lua. Tu company e O le ia malo. le so kupe le ki so kupe ai. Ia, La o whianga whamatala ua manatu. E tā ua whina ngalo minsta. Pa ai le tau mo le atunu. Taftai. A le o tā alo lau milionea, si i al tau mea iai. A la le upuna fai, o le upuna tu mana e whata ua. Fai mai. E le ai se capacity e le malo. E run nai submarine cable. E na mafuai o na multi-cell, Vodafone. Ma isi mtanga luenga le malo. Ai le pule atu le malo, o le whaingo tau. Pule a lato. E lau tato walu al temine. Walu le tapasa. E alau fionga le Le tau whai atu le minsta e wha mamalama. Se tele le mele mamalama le ministaria. Malie. Se tele le mamalama. Ele o privatization. Ese le meka o privatization. Ese le meka o PPP. Ele mamalama le privatization. Ele mamalama le ministaria. Ele o se private. Le mafau. E che le mafau. Ele se private. Shouldn't be here. Private ma le meka o PPP. Te tau na nofo i nel fono nei. Ele kama ofo puli ele na ngoi. You are corrupted. Ia. O mana convict. O te whamaruru atu. You are fully committed. You are criminal. Ia. Lau whionga, via whakule lafo o le mafau whausi lea. Ua. Whakule lafo e ame whafu matwongo. E le ngā oia sipongo. Ua. Kau koma ngaku o le ko whali liu a Samoa. E le o sewe, mau ka sewe pule ko kasi. Whamon mole lau whionga, whakule lafo. Whalua. Ia, e si se whaluenga la. Lau whionga whamitalai. Loau. Lau whionga whamitalai, malua Palemene. E o si i fo i el kako dai au. Ai o le mau atu le tāua o le fo i paenga tuma oti o le tunu. Mo le ati nai. Ia ai mai se o le manuia la i ruma. Ia talo atu. Lau whionga i le whangawhitalai. Lau taitai, lau whionga le taitai o le tuangai. Tātou maota. Ia, a tātou te tālawa i le mō le ala. Ma tātou silasila i tū tāua ia e si i mai i mau a whaipule. Le fwoi tau mwhai atu ia le minista. Ia, e le se mea le a tātou whalawa iai. Ia vai le si i le ua o iai. Na mana ia le matango whio le tātou tai au. A le ua o lunga. Whao ngā fwoi le ngana e whawhainga tāo na whawhoi. A le whawhonga mai le tātou atunu. Tālo atu. Nau tō whionga fwoi le kāpineta ma le tātou tū. Ia, mau mai le tō whā. Ai o le tāru sanga. Lau whionga le whongwhitarai. La fua tu pēa. Whawhoi mai e lau whionga le tātou mataupu. E se le mana i o le whaasoronga o li poti nei. O le mātou whono sa whai. Ma le whionga i le whongwhitarai ma le whionga le taitai o le ituangai. Sa ili le awala. E mawhai o na whaatino. Le whaangasoronga o li poti. Mo tātou ia o levana i eil mauta. Ia, e sala lava le whainga o tātou li poti o le tele o le taimi. Whaamaonia le tūlanga lau tele. Ia na whaasologa rea. A le ua maua le avanua. Sa ai le tō whama le uta o le mauta ia tātou mtau. Ia, whionga i whaipule o si o tō leo. Ia, maua le anganga o le whamangalu. A le tālo le nai ni tai au. Ia, tātou whaangasolo le matango whio le tātou ngā benga sa tātou sawai. O le tāru sanga lea mat whaaloaru. Alo, whaftai, malele. Whangawhitalai Tula mai lau o te- whionga te te re tuangai. Whamalulu o tu hoi. Tāua le tualalo le Palemene. La voi se matau. Ia no tulanga na le sa matau mai foi. O le tau mawhaia e watu whautuanga mo le anga i luma le tātua ngā luanga. Le melea e le sunga i le minstale saunon. E malia ia. I le tau mawhaia au mai mata upu whaavivesi ai. E le. Le tātou te ngā lulue le ngā oi ai. Ma o te mutualanga langoina foi lo finangalo ma le finangalo le tai Palemene. Alo, whaftai, malo sau noi. Mo Te whangwhitalai. tula mai lau whionga le mista whatoa.
Ia, sa la bon ni tai au na fa lama manino. Anga le na tātou le fono le fa fonga le tunu. E sa autu la ia tua ia tau fa pulpula le mau le fiunga le minista langa le tua ia. La ma utangu tai le internet il temiri nei. Ai le se mena fai nei fai na nafi. E altu la email le sui mala la fo mai le malama le fa uo upu le tua inga le anga ua so oile la lo langi a tol fa le anga ngolo tangata. Au fianga le fongftelai ave ese upu ia fa mole. Tanga le tu ngal me le ua umana fai me ne ia tu la palano foi. Ale ho fa na me le ala sau fai me. Ai o te fa malu watu i lau fianga fongftelai a fa ia si isenga ngana. Ta si al mer so so ni minsta fa mal malaman ta upu. E tatu abele yuta. A foi mai foi se upu na la foatu o no tu langa ole. Pesio tai au. Ang fa malu watu foi fa me Samoa. Ia sa watu mo lo nga lo maulalo. Atu sia tu le fionga mal malo fondo. Tai. So ele o fionga tama tai palmia, malo fa tai fa malo lu fo le uso. Hani le fionga i mista. A fo ini upua. O la vale le ia so mal le tai au ia tu fa fo i mai. Sa fo anga Samoa. Sa malo lu watu le tai au. Ia. Tai. Atu sia tu le fionga al fondo mal mautal ne yaso. Mal fa lo lava fa tai. Ia, malo fa tai. Tu mai le fionga i sta so fo maloina. Ngole sa kula ia ko fa kule la fo. Ia le ua. Kalangol sa ngol ko mai kai Palemene ia la lolo ko ska. Dai. A kula nga me fa pengai. E ma fa wal coffee polan ma fo ang sa el moka. Ia ia le ava. Wal fa lolo, el moka sa mo. Dai. Ia, ai fa kai lo fio. Ia, wa paftai, wa ia manatu no foa ia. Ua talia malengang whaftai le saunoanga at matai Palemene. Ia, me se foi o le te le tuanga ia. Ia tato maua whaamanga loha. O le tiutelea o tōsi sila mai al whangftelai o le lawa nofo atu. Mataptapo i atu, ia matataro atu. E leo ia se malusianga le foa o tau whaina ia whaavevesi tato mauta. E whaalangolango atu tō whiongo taitai o le tunu. E mo mia tatou ngā lua whatas. Ia o nei tai au ma upu foi o si nei tai au. Ia whaftai o leo si sila le tua i o tō loto whamangalo. Ia o le nganga fu leo no fua. E leo manatu anu fua e vai ina le tatou mauta a o whengai mtau rumang. Me lea ia tatou maua loto whamangalo nei aso. Ia ma upu foi na whelafua ai. Ia o lea la whatonu whelutusi na ia veseina. Whamaumaunga al Palemene. Ia ale talo lava lea, ia i lau fionga minsta, ia le lava o mana ia saunoanga le amtanga, ia ua lava fōi tari ino whautuanga o awa noa, le au maua. Ia sau noi fōi lei tū, ia i whainga whaawai, ma fsoswani mai le tapu ina atili. Ia fia lava whaalongo atu, ia o leo talia, ia o nai vaenga muri ia, be o toi langa ata atu maota, o leo winga leo se whautuanga no fōa, ia fautangia foi le saunoanga malele te tai o malo o le fionga te mai tai Palemene ia maua pia to mali o tatu mauta ia o le nganga leo no foa ia i le tau aveina mal te ino tatu fono tu le melo fionga minsta ia fa mo mai el saunoanga Whaftai. Ia, whaftai te de i lau fionga. Ama foi ma fai te foi se manatu. Paua o lea lau fionga. Ia leo a ule na whawewesi. O lea tali atu le malo i tu son whaing whawai. E fi e fōringa e. Ia ai le te ora isi ta. Ia leo whawewesi me i stau su ta inga. Ia leo lea tau wha pula na inisi o whaing whawai. Tulanga iai e whaftai. Ia i lau whiunga malu whono le tai au. Ia o le saunoni se sui le tūlanga o le coverage ona o le lua se lau pou o iai. Mai o le teimi nei pe lua se lau pou e se lau mo tupu pou o le tisau whapera foi le o le whaunau whiunga whaung talai. Le nganga tonu leo le whainga whaavai le tau a ngai e. Ia ona o le tūlanga tātou te le mana oe. E tofu le
le network. Ia mana la tu infrastructure. Alo ia foi vai sa ta o foi ngamalo talwai le infrastructure sharing, co-location no film. Ta pena lua sutas le ua o mai le lua fe lua fala o film. Ile ato se furu lima tau a share mai le lua se la. Ono le nei la o film fo talai si le voile fa ngamalo. Ia ta pena ilan fa vai mo le mana. O le nei la o film ale tulanga ia. O tele no mai o tatu tangata ia pia. Ia o tele na tulanga i fale alupo ta sial ta o lo tu vai. Ia mai manu tua oi nai sa tau e fa pena. Lenga o le fa vai o lo tu no e fa malo. Ia fe so ani fa malo. Ia i tatu service providers. Ile tulanga le na nai fa vai light. Ai mon o le le tulanga e le technology mo tulanga va pena. Al sustainability lo fe. Mai se foi tulanga o tatu fu service provider. Lo anga i fa penale sila ia al fainga malo lo fengo fo talai ia ona no mai le tau ia lo fenga o le tulanga manino le na ia ile nei vai tau le tau amataina le fotoa le ato se lus futa usanga se vanga na sa mo tau o le Vodafone level lato infrastructure le tichisao fotoa wa mata capital investment ni ya data service provider ya le tong fai e tulanga le alo fai nga lo nga rekirita lo fenga ile competition le pe ona sila ya ai sila ile o te lenga o le fa nga le tu lo te le malo le usage tu pe maua le tulanga te mau ai lo te le o malo pelo winga le la feo lo tilo mandino al fainga malo ile tulanga le wa le telenga o le sector le nei lo tilo yana tu pe maua mana tu pe al te mileni o lo tele le tu pe mana o mia i me al malo to ICT e lo tele sana tu pe maua ala ina na lai sene mo tulanga fa pena le nganga a to le la feo ina ia ola fatas ola el malo pe o PPP le ia ola el malo ai sili ia ola tatu service provider ai sili ai tau mo fie mo tatu tangata pe le nganga le tu la fo ia to ia fainga malo tu i tatu service providers le tulanga le tau na ia iso na sa ia ile vaenga le pe o le me moni lo fio menu le mo le fainga mo fie Palemene fainga malo yo al temile nei fio tau na ona o le talito nungo la fainga lana le alo tau mo fai e talito nungo talito nu le tulanga le nganga e fainga malo so sani mo tatu tangata le fai mo tatu to fingo tatu e pe va penala o fenga le ala vai fai mali e le o se swinga tele le ai sa no wo fa longo i swinga ai le tu ai ja lo fainga ta talito nu le a lo sa no fing fa vai le yo lo ye fing vai le tau fa ya fing fa vai mo le tu pe le nganga le la fiongo le a pena nga luenga ne vai tau tatu mani no PPP partnership with val malo al private sector pe tai tu tilo foi le tu i sao tala fenga relevant contribution a sui o PPP anga il tama ainga e foi tu pe mau foi ia fa nga luenga foi tu pe tangata la telo la tu foi ia fing fa vai le temi la fio la nganga le o anga ia tu fa pe le o lo le te oto ma wole sona anga ilumana ila fio pe va venale ta pe nanga le nin tanga lu ina nei fa pe ma ia le aiwa tali a ale le minister la fio ia tu lango tato kepo la SNPH network al malo ani no le sa le todo tato kepo lo ia le sile le sona te la fio lo ia le tato manatua nga ile tu sai lo il tato tu Samoa nga I fiti ya lo ia voila la male va tu tuilam tato kepo zo me todo lo fio we tu al private sector a o le tali manino al private sector ile tau le ia nei ile tu Samoa lo fio va han il mota male le fa fonga
O lo tele o tatu clients o titi e lungo le SAS. Ki por ele va o tatu. Aisa. Fai esta un tale titi. O le tulanga le. Ile tatu tu Samoa. Ane mota. Il Palemene le fenga le minsta o tupe. Umon matal no. Wa o neiva atina e tau keipo. Ele o ilalo lim tanga luengo so tainga. O keipo umane. O lo ilalo tanga luengo tupe. Lau fenga vo talai. Le wo umana faile ma so tainga. Ia, le ngata la fa se e mele tanga luengo so tainga. Ia a ver tanga luengo so tainga ma technical e limita ita inga ili ngā luenga. Kei pos nei, ulesi la vaenga leito. Wal te mele, o lo tato whama me whautuanga tau. To mai whapito. Tato private sector. Ile wa inga o tato kei po. O no nofo le tato mta ngā luenga. O le wha moe o le. O le maloma le tunu. Yo le sila vaenga lau whionga lea e tau tau mele pipipi le nei mal. Lau whionga le whonga talai o mea. Ia, ma lia lau whionga mea staka tula mai no whonga te tu. O le mea tonu ala nā lei o le whātū le tātou po le whātonu. O ia e te whaonga. E le whetuna inga o tauia, a le ka le whengai, o ia e whaonga e po le whātonu. Nā lau nā lea na o kalangoa kua ia ki o e kilo e kau. A le mele whai, e te talanoa e po le whātonu. Ia ngā luele o lātou whautua mai oe, e le tau na iai, e kusa lapo o kampangia i whafo. E o iai le leo. Tula mena o whionga minsta? Ia, waftai nanu tano le whafonga me pulu whatu. No tala noa e la soso tau numu. Ata se mele pule a inga o tuan kalate li. O la alfa i unga e o i kon kalate li. Pe a umana watu le keipo. Pe to e fo i malmalo. Pe umana tongi mele tupe sa watu li. Pe o isi le vai. Umana tala noa i. Ia o lo yel tel tonunga, lo fatino la tunga luenga. Ia, atono leo te lenga lea lau whionga. Ia, ele tūlanga ele. Malo. Tato SNPH. Ia, sao le leile. Whionga. O le tūlanga sa ia. Lau whionga whonga talai. Tato network uma whalmai, leo. Eo lo i elina i wakan leo. Whalmai. Ia o tato, ia MNRE, o ai school connectivity. Sa whaonga tato SNPH, lau whionga whonga talai. Ile Fatinonga le tūlanga, sa responsible lai le tātou CSL lau whio. E ala le lato puleina, to ngel malo le seleni, e ala ma le lato wainga o le co-location, ia sa ia ilunga monitor ume latou, lau whionga le tūlanga nei ai. Ia, sa u whio ina le CSL le, vaiaso mua. O le tātou painga le nei ina upane. O le lato finangalo. Lato te prefer ngalue as a private company. O le teimi le nao lo tilo le malo i le lana technical arm. E toi tilo mai vaenga ia lau whionga le whongtalai. Awa o lo manino lau whionga. O lo vai le tū tau to mai whapitoa. Technical. Tono le public sector teimi le nei lau whionga. Le ala lea ta ile mo le mana onga lea. I CSL peita. I le italia CSL lau whionga. Le foi la ua tiusila il malo. Ina ia to tilo i vaenga. O le tūlanga peo no whamei au mai tonu lem sit lea. Na o le management au mai. Awa le telo tupe mau o le tatou SNPH. Ia ele o maua le tanga luenga ele o vea ma return o tanga luenga i langa budget. Le ala lea lau whionga, le sa fai ele fai unga le cabinet. Nan toi whamanino lea mai. Ia ona toi avero outsource le tūlanga o le managinga ma le vainga. A o le pule inga lele, nalo le malo. Peita i le teimi tua nai. Ia. Ile i manino le tūlanga ta oto ile revenue. Tupe maua. Ale tato SNPH le teimi le nao. Ia whapauia nai mea laiti, pēa anau whai atu, umon ta oto le lei. Ana nai mea laiti, sila leo te lengo tupe maua, tupe alu. Ia, ale tātou mahalo e hale tātou ta inga, digital TV lau whionga, ia le tue tele. Ia, tono leo manino le tūlanga, ia i whapena fo le tūlanga. Lo talia, whainga mahalo ma kāpeneta.
ia le malienga lea, o le malienga na fai lea taimi, a watu fuli le laisene tulanga, o le fesi, la alme tupu pea uma lua su tau sanga, o le laisene. Ia taipe ia au walafo, ia i tunu i fafo, lua su tau sanga o tole, tue fafo, ia le tupe ama ea, e tue fo i maila asetan malo, fa o au nanga nei, sota inga, e le te tau, o na watu, e tau ana i le sao malo itu, e sea, ina ia tu mau sota inga, i so se tafo le atu, nu ulau feng, Starlink, ulu si sila ia ile, lo ta lia le lato application, tulanga i, o lo tapu nei taimi, ia no tulanga masani, a lo sila ia ile, whainga malo, ia, i te awano, pia mai ona, uia lei alo le tulafon, ia pe ona sau no ia nisu, ia pe o lau te lenga lai lau whionga, e mo le te lenga whaftai, ia ile, lau whionga le, whungutalai, pa i o le mauta, ia mai se foi, whionga komiti, ia mo le sao, ia o le neim tanga luenga, malangang whaalalu, ma mir fono. Malo, sau no e lau whionga le minsta, tule mai lau whionga te fono, o waenga watina ese, mo le lafo au li pote lua. Haftai mo le avanoa, lau whionga le whangwhitalai, o te whātū le lafo, na ia whamau nia le whono wao. Le tasi, pepa Palemene lua olua tolu, numero se lau lua tasi. Le pote al komito vaenga o atina SS, le pepa Palemene lua olua tasi, e lua olua, numero 5. Ma le pepa Palemene lua olua tasi, lua numero 3 suma tasi. Le pote whal tausanga, ale official pura whatonu. Mo tausanga whal tupe, lua o tasi iwa, lua o. Ma le lua olua tasi. Ma le lua, pepa Palemene lua olua tolu, numero se laus fulvalu. I pote al komito vaenga atina SS, il pepa Palemene lua olua tasi, numero se lau tolu sumalvatu. Ma le pepa Palemene lua olua tasi, lua, numero tolu sumalvatu. I le pote whaal tausanga, ale mtanga luenga so tainga, hamtalanga, whaatini kolosi, mo tausanga whaal tupe, lua o tasi iwa, lua o, ma le lua olua tasi. Palua e le sui malu mai le whanga whale se la, pe poi vai singano numero tasi, e va per sui o whale a lupo, siri pura wha maunia lafo e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala u whionga le te whono, kumiti o tupe mau, tupe toni mo lafo. Haftai mo le avanoa lau whionga whangwhitalai, o te whaatū le lafo, na ia wha maonia e le whono au. Le pepa Palemene lua olua tolu, lua olua wha, numela 5, li potia komite o tupe maua ma tupe tongi, i le pepa Palemene lua olua tolu, numela salau wha sulua, li poti wha tausanga al whalimedi o Samoa, mo le tausanga wha le tupe, lua olua tasi, lua lua. Whalua, le whionga sui malu vai singano numero tasi, whale a lupo, wha pe poi wha salanga numero lua, siri pula wha maunia lafo, e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala u whionga ni staff, so ta inga mo lafo. La whionga whangtalai o te whaatu le lafo, na i wha maunia at whanau o tali al malo i whautuanga al komiti, o vaenga o atina ese mal komiti, o tupe maua am tupe tongi. Whalua, whionga ni minsta o ta'alonga, wha pe fo sui malu, whale a lupo. Siri pura wha maunia lafo e whina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Wha, pepa Palemene lua olua tolu, numero se lau male iwa, li poter komiti o le vaenga tau tamau ainga, i le pepa Palemene lua olua tasi, numero fitu sumal fitu. Ma le pepa Palemene lua olua tasi, lua, numero sumal valu, li poti whal tausanga al whalaptonga, susuenga wha sainisi, Samoa, mo tausanga wha tupe lua o tasiva, lua o, ma le lua olua tasi. Wha pui tasi, pepa Palemene lua tolu, lua wha, numero lua sumal tasi, tali al malo, il pepa Palemene lua tolu, numero selau ma le iwa. 5. Pepa Palemene lua tolu, numero selau 5 survalu, li poter komiti, o le vaenga tau tamau ainga, il pepa Palemene lua tolu, numero valu sumaleiva,
Ni poti fa tausanga al fa tonga so suenga fa sa inisi Samoa mo tausanga fa tupe lu olu tasi lu olu lua lima piputasi pepa Palemene lu olu tolu lu olu fa numero 1 sumal fa tale el malol pepa Palemene lu olu lua lu olu tolu numero selau lima sumal valu ia tulai mai lo fionga te telefono o le komite o le vaenga tau tamau ainga. Fatalo foi lau fionga le fong fitalai. Fatalo foi ile paia ile Palemene o Samoa. Samoa foi o fonga. Mai se foi ile tu vai le fa ulunga mtanga luenga fa la tonga tu moti. Fatalo fionga fong fitalai ma lo foi ile to tai. Na tuae la o fionga e tua fasanga mau yai na menave malilipi tia longo yai ia le to au manunu o le Palemene o Samoa ai wau tu lai la o fionga le fongfitalai o te fatu le lafo ina ia fautangia le fono ao li potie lua le komiti o le vaenga tau le tamau ainga o lo tu ina tuai ana saili linga fautuanga mai unga fono Palua el sui mamalu mai fasal angan numero 2 mal sui ngai famaunga numero 2 sili para famaunia lafo o e fina ngalo e sa no male yoe au ese le ai wa manu malo le yoe ta palo fionga mi sta fa la tonga so so ang fasai ni se Samoa Lau whionga le whangwhitalai o te whātu le lafo. Nei e whautangia le whono au tali al malo. E whātau i whautuanga li poti e lua al komiti o le vaenga tau te mawainga. Falua fionga mi sta ngalong tele fa pea le sui palmia mi sta sui fu malo roina sili para fa maunia le lafo o e fina ngalo e sa no male yoe au ese le ai ua manu malo le yoe ia le mai fa tangia li poti lu al komiti fa pe foi tali al malo fa tuanga al komiti ia we yen monat ia le ngale tato nu tato te malo lo taiao o le amatalia le tato fela fo inga pe tato te liu mai le malo longa taiao fa tati ese ngaluenga fonoao mo le malo longa masani taiao